Fati ani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Everything from me, my Obibia, I'm covered the battle, my GH, Ayamunia Bam, soon for Mexico, and I'm the trending news about soon a year into a year on the 12th November 2020. Say a year ex-president Jerry John Rawlings, if at us for us so. Now I acquire shop ma for bebre and no a man for bebre express to the way you're feeling the way I want to join and no and a video I call viral I cover say Hajia Fati I want no or can MPP or the akotone power MPP party ni mu ache se Ghana have bebre any mono because of party what then akuma eta eche na cover say papa free mono what news no chese we shop papa e share no na emra e share no na chese mane ya keka na ensem bia wo kan video ni mu say ye former president we free mu Jerry John Rawlings no ex-president no was a prayer konya in this December 7, 2020 election or no and a ekupa pay if flat as a for assassin. So now one can each other say is war or can some say events at ex-president, late president are free more events at a Milson so John Dramani Mahama ex-president our spy bill no one on any emissar at an hour advice. Na ETF for who share video ni mu a den sem ni bia wata kaka mo ne se ex-president obewu te se akoko na utimi mu se nye ensem a ye di enikan ya na ni jesu kan ye di awewu pa na ekasa na ensem video wo mu ye nkoshe Hajia what you say about asale yes Rory say wo mama na kunu hey mama welcome Rory woi wo di pay to me wo wo be wuti sa kuko wa ata wa kumata Mr. Tade omo mani Jimmy na yemi anuko yey go mama santo abie o wa go mama kumu Rory go mama wa wasantini wo ejona Rory say wo asantini go mama so ye na wankuzo Rory say what your ATF for ne ahwefo we de ye ni so hu send ye si call ye na ma benefit se waka na adwere waka ne bosu asem wie na ensi wa NDC for so mpenifo ni bia na NDC for support and so sorry wasem ya ma mi we kasa na omo se mo kan ni se ma me no there be na NDC wo kasa sa na ada na wo ka asem eto innocent man so na ye ka innocent person na wonu akukọ kra won to me enkum bia na ye ex-president John Dramani Mahama wonu no owa akoma papa wewu mobro na party ni mu krampo no se bibi how na se ana opposition party ka bibi na se wan kan ye na se supporters ni bi sori no mo ye ni ye bia aya na ye former president ex-president also spy bi no one supporting ne ya ne supporters ne ye otimi bu ne ni kire ana otimi ka se twa so na ye den na ye maami tumi kan sem bi sa na san maami ne nsam a wono wode na no eka na wono kra ye ka no o chese o ye ni mbe na ntoso na enye no kra person ya waka ne ntino no mie pa na wode gu ne so na ono obepro chese tiefo enu so video e kan ye the link no ebeto ase wo na etiefo mma ye show say ex-president Jerry John Rawlings free mo na aye shock na Ghana ashe ade na Ghana chese dia ni tin etimu form a chese efu ankasa yi na ye ndanjin wo se ebebuato sese na ebuato na party mienu wey emu supporters asori no mu ye ni ye bi se kan sama kase se ye tiefo ne pa Ghana ha aseni adani dana na chese
say yem pe asumdue ye kochimba ye won say ade nso so de akostarte ye den ya one of the petrol so ebegu mu be papa wo hwe mami nsem a ye former president free mu ye o ye shock okan nsem o kan few minutes on so respond there by ye no chese wutimi so nipa ni nya adaje part na wo be 30 minutes na wo di try ni be fine dressing the fine send a video no esi etire no na say ye koso na ti memufo ye support ye party say ene ni ye boni say ya na den ye kire mbebru na one more ban there be say Ghana ye tumi de nyoma bitutu ye say ni bre aba eni bre aba na eni bre na en soldier papa ya we free mu Ghana for ya hwere ade papa che say ye bobo hu adwendwen ho ne e be ya che say Ghana be sini dada mu biem ana nyame ncha di nyame be yi obi a che say owo akoma pama Ghana ma wasa be gina papa ya na mu a no krampo ye tutu wie ye fa ya no nsi ye na chese ebi mu so tina baby started making false accusation na say making insensem bi a chese wo hwa entwe ya na Ghana ase ne ye nimpuntuo ye ni daso ase dani dano na ye nyoma etwin oman akwa echiri ana oma oman aha ye heja no enye puntuo na de Biden tokwa any kasa basa ni ye no na chese Ghana ha enyoma bi wo wa ese etumi sisa free ya sisa ya akwan na etumi ma ye nimude kwa ni me fise Bible kra ka say ye man enim nimde nti won hwehwe nimde nti wo mo bre na kwa ye se dani na chese two parties Ghana ha ti nimde a ye mpe ne chese ye fa no kredie na ntinti no na dani aprapri wenchi basa ye ni sakasaka ye ni na no emfa anything good add up to Ghana na tie for ni ahwefo aya ni ye bi se kwaso ani afa ye die wo basa ye any cases ya ye digu mami yisui se be ye adwuma se nya adwuma wa ankoka ne oka ye na we so ambeso so nreni cases a minji se Ghana adani dana nkofo obre na ye se esu ade na ye gyan ni ye bi ye se ne ye be ya enkoye se Ghana ha de nkuguo sem ne ntokwa ne sakasaka ye nkwa ne ye penemo asumdwe ne ni bie ne nimudie etie bo na ahwefo se ne nsem yisi kwa ye no wadwenkyere mu benya adwenkyere bi awo no wa drop out your comment section wa de amaye on subscribe ya bo on wada na subscribe se ne be ya too much if you can see de adwumedie bia to mo amon so mo se betumi akabi na wetumi akire wa adwen na dani da wo shana wo like promote channel yi enen so munya ba Mexico na bi dwumedie yi ba so mu yi aha na ndi mo besi da se na me no ye besan ehie bi makwan.